thir tu le ngai thatu zong te in zawan chabai le vek ule tuntuma chuan Middle East lampang boina kan thlir ho don ani. Lebanon President Joseph Una chuan tunkum hian anram chunga ral thum zong te sarkar thu neina nuai aseng lu vek atiam Hezbollah ate ro chuan anral thum nei te churam chung thil ti tar langin Lebanon ven himna tur zo naram chung ral thum chakna ata man ni turin soi hona nei turin in pocha thu ata lang bok tun cholni akhan Rafik Hariri International Airport Beirut French military thona tumin he thona hian pok thai thil ten faina tur engineering man ruate apurlut ani tin hei Frenchin Lebanon army nena arol ruk ve ani Israel military te chuan Lebanon chimlama drone mangte in beina ala siam chun chamzel Yemen voin khani west in dol thona te chuan Yemena Al-Jof biala airstrike vai thum nein Yemen ko thanglama mari biala po voin an nei bok Yemen chun Gaza Strip beina atop ma chuan Israel Eretsia lama mona awam big lo tur thu atarlang Ansarala Boro member pakhat chuan US President Donald Trump in Middle East atlo nuwa Gaza Strip a him phot lo chuan atan him big lo tur thu soin Trump hian Yemen le Palestinian tetisen a chuasak awangin helai bel odona atan thil aturu chovia wang tiin a soilang bok Syria Saudi Arabia chuan World Bank noe Syria le ba te arul sak don thu don na chuan atalang Syria hian World Bank nena million som panga vel le ba nein kumtam fe chungin indo na le shrekna machan to kara into den na lama atache hle ani Lebanon Prime Minister chuan President Saranen in bit na nei turin Damascus atlo Navos Salam ale Ahmad al-Sarat hian rampani in kara in lei chin asim turin Lebanon a Syria refugee te ramri lamaral mon na om theina turte le sumdon na lama thodun na turte an soidun Syria President Ahmad al-Sarat chuan UK ram palai kal tangin Syria in Israel na in lei chin na tha na Israel du thule Israel ram chu pomsaka sanin samni le parukum toplama ambassador in tirton adu thu atar lang bok Iran tun thotan ni khan US President Trump chuan Oman special envoy Steve Witkoff le Iran senior official 10 nuclear deal chungchanga in bin an neina zona Iran in tumlok rengin thilati thuan thut thu soin Iran chu nuclear ral thum lam boi puina mansan turawawin ani lo chuan an nuclear mun te beisaka avobok US nena in biak na ile don meka Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chuan voin khan an military chakna chu indor na kaltanga siamrem thei thil ani lo thule ram chung le belven hinna lam chu in biak na chap chu ani lo tur thu ata lang bok Iraq US military te nor chu tumna nor na satak a nuwa US le Iraq in kara in lei china tha a chole mek ni in Iraq sarkar hian Muslim raldo tu hungsang sang depo anral thuam te da thawek turin ati hial ni te po in tarlan ombok heti line Iraq po hian US company te nen energy service ka noi bi ka khopui ma saber tur project an siam mek bok